Sağlıkçılık günlerinin köşe, mususları sürbedoz günleri, kultura eğitigeri bir ciddi üçüge gün belediler. Ol boları an doyduğa ünkü güne. Galagada ilgili baktığın ünkü yurtlar. Tançuy'a yurba gel bütün Respublika'ya gidenler. Ol boları bilgi ünkü gidenler beni göreniler gelenin tümüge. Talanların bastığını biliniler. Oğlanların ülküce baktı sırtı oğloksun koyuna her kovun boyun ülküce Morluk eskinin belide ohurkaz ohurkayı ülküce Ülkü sırtı ülkü çoğun oğlok Андреева Наталья Юрьевна, Егорова искусство искусства, Антураж преподавателя. Светлана Васильева, Ольга Прокопьевна. Саввинова Ольга Николаевна, Степан Васильев атынан Егорова Алена Робертовна, Үnküge участвовали. Егорова Алена Антонова, Егор Михайлов. Попова Марианна Анатольевна, Международному искусство, преподавателя, Сахар республикасының вероятительный культура. Кенеха воспринимали полостарнан Ивана Неустроева, Василий Иванов. Күрәкби түрдүсіне дәкітачыда Егорова Алена Робертовна кескелі оғы етік хатыны үnküge учуталар. Кенеха ыңламырыларынан көмір бөктірі Рима Сидорова, Дмитрий Слепков. Саввинова Наталья Иннокентьевна, Международному искусство, преподавателя. Вероника Иванова, Евгений Охотоев. Күрәкбек Августнева дәкітачыда Давидова Оксана Дмитриевна. Чапаны дәлегені жоғырын Норвал айымдың жедін хореографа. Кенеха ырындан көбелеріндері Саввинова Саввинова Н.И.Харитонова.
Öykü Alexander Midler'na Kapıtava Tübü'nün Olaf arasında hetelikler Havalıkların bugün olarak öğretmenlere 99 tane makaleli gerekler. 99 tane görsüyorum güreşmin hepsiz yılında kaçırdı. Bolotnikova var göreceğimna. Kultura departamenten spesiyaliha ona kini ıllamadalar ırahtara Dora Burnashova Vladimir Ivanov. Степан Васильев атынан Нюрба маннай güneverdek ordos kuatın muzika uçtala Nюрба orayının hinene negi perhemenetleri heredulugun ırı küreğini bastaki stepene laureata Respublikanskayı ırı küreğini analı biriska haykada Eyketi hinça onarısıllaka bülüge Gavril Nikolaevkeri heredulugun ırı küreğini analı biriska haykada Svetlana Vasilyeva Davana rепертуарыттарынан сақат сирин тартыбын. Сымғалап көрсіне Нұрбачаны оған народная фольклорная коллективіне халаятыстым. Ғылхақбақ үрігіт, келі қолыстақ өтті үлкені тұтатсы Аяна Антонова, Женя любитель репертуардан «Колыбельная тишины». Небо крылья, что укрыть тебя, небо что твою колыбель.
Танец специалиха, Джурибельная вокальный ансамбль Салаячита, мелодист Иванна Неустроева, Анатолий Бернушов репертуаритан Уол Омо. Вокальный студиятын, онна сегелжия вокальный коллектив халаячытын, Саха Республикатын ытчатка политикатын туйгунун, мелодист, кохойнет Римма Сидорованы, авторы толырутугар Ақтылғаннах Юрбам.
festival kürağın diplomana, Saha kıvın orayonları kürağ ikili güller mis nominatsiya kayılağa, Veronika Ivanova, Saha repertuarıdan en soğukları. Berhai Osmola. Grand Prix kahayının Sakha Respublika'da Nurot Muslan Ayınlı'nın Saydıklar Kılatini Hidepeliye kahayının Eyyara Wadla Ayınlı'da Bakallı ansambullar halayatçıların Ünküdülünü edatçı, düşçü, Sargılana Simarabani Anna Baraşkava Maktibular En Üyü Sardana Ahtılgan Respublika'дағы oyunları serisilerin ırılarıgar 2019'lığa Егорова Алена Робертовна oyunları estradnaya ürlü bölüklerin Grand Prix haykata ılbağayı bir Dora Burnaşova Valenki Noçunorodun üreten.
Гран-при хайна 2019 культура важное искусство колледжин күн өткөн лауреата Саха Республикасының культурадан тойгуна Прокопий Федоров, Александр Самсонов айылға репертуарыттан айылға үтіға. Республикадағы репрессияны басқа кестеперлер лауреатын 2015 жылы доран орындағы репрессияны гран-при айының Егорова Алена дегендей репертуардан күйін. Королева красоты. Подвигом будет лето, солнце у тебя на крыше. В потоке солнечного света
стоишь, и взглядом душами журналы, на них восторгом крутишь ты в журналах увидала королеву красоты, а я только прибегую, и сама не знаешь ты, что красотой зовешь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королевы красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц вижу я немало, и в журналах и кино, но ни одна из них не стала лучше мило все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты величие на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. С тобой ты солнечного света, улыбка ты стоишь, и я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королевы красоты, как единственный на свете королевы красоты. Он арасындағы ұйдылымды Елістепері Максимар Үйсағын көрсе республикадағы үрекөреген Екістепедегі лауреатын мен ұлды келерім республикадағы үрекөреген гран-при қағайының республикадағы Елістепері Максимарға оғықай көреген қыланы белес қағайының Сахар республикатының культуратының ұйғының Нюрбадағы государственный театры артығын Дмитрий Слепцову.
года номинация Хайна, Этиген Хомус, Кытылага, аккорд, вокальный, инструментальный ансамбль күрәхтәренә гран-при Хайна, той хая 2013 ел 2 степенях лауреата, 2019 ел бриллиантовый нотки гран-при Хайна, Кыталык культура дворыгын Нюрбарадия Сокулова Итачыда Евгений Алхатоев. Луи Армстронг репертуарыттан Golden Moses. Владимир Иванов. Азон группа репертуарыттан Драгостея Дентей.
Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Меня зовут Владимир Георгиевич, я ваш новый учитель по музыке. Где у вас магнитофон?
Tanıtımlara sapınlar, kırmızı koloslara, harika